Reka mbasuhuze kandi mbifuriza no kugubwa neza aho muba muherereye hose. Aya ni ya makuru mashya ngenda mbagezaho. Ngiye gutangira mbabwira ko Perezida Kagame yasabye abanyarwanda kugira umutima wo kwanga agasuzuguro no guharanira ko hatagira ubasuzugura, ndetse ko no mu gihe byaba ngombwa ko bapfa bakwiye gupfa bahangana. Ibi umukuru w'igihugu yabivuze kuri uyu wa 15 Mata uyu mwaka ubwo yagezaga ijambo ku basirikare bashya bo ku rwego rwa Suyetona binjiye mu ngabo z'u Rwanda RDF, yifashishije urugero rw'umukecuru yita intwari kubera uburyo yanze guhitamo urupfu bw'abicanyi bari bamwicaje bagiye kumwica bakamubaza urupfu yifuza gupfa. Perezida Kagame yabivuze muri aya magambo ubwo yavuze ko abari bamuhagaze hejuru bamubwira guhitamo urupfu ari bupfe, icyo yahisemo yarabavumye, yabaciriye mu maso. Akomeza avuga ko uwo mukecuru ari intwari. Yakomeje avuga ko aricyo gikwiriye kuranga abasirikare ndetse n'abandi banyarwanda, kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki bakabyanga ndetse bakanabirwanya. Umukuru w'igihugu yabwiye izi ngabo ko hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima, ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga w'igisirikare ubwo ni ishema rikurinda, rikarinda abawe, rikarinda abanyarwanda bose, rikarinda n'abandi batuye icyo gihugu. Mu ijambo rye kandi Perezida Kagame yanagarutse ku mateka ashaririye u Rwanda rwanyuzemo, avuga ko nayo ari isomo, aho yagaragaje kuko abantu bicwaga n'abandi bakicwa na politiki mbi, ndetse n'umuntu agasabwa guhitamo urupfu ari bupfe, abasaba kubikuramo isomo kuko ngo igihugu iyo cyageze aho ngaho kugira ngo kizongere kubona ibintu nk'ibyo byaba ari ishyano. Mu ijambo rye kandi Perezida Kagame yanagarutse ku mateka ashaririye u Rwanda rwanyuzemo, avuga ko nayo ari isomo, aho abantu bagakwiye gukuramo isomo. Yakomeje agaragaza ko abantu bishwe na politiki mbi, ndetse n'umuntu akaba yasabwa kuba yahitamo urupfu ari bupfe. Yakomeje abasaba kubikuramo isomo kuko ngo igihugu kigeze aha ngaha kugira ngo kizongere kibone ibintu nk'ibyo byaba ari ishyano. Abasirikare b'ingabo z'u Rwanda zungutse uyu munsi bose hamwe ni 624, harimo abakobwa 51 ndetse n'abofisiye bato 53 bize mu bihugu byose by'inshuti n'u Rwanda. Aba basirikare kandi bakaba bagabanyijemo ibyiciro bitatu, ari by'ibi bikurikira. Icyiciro cya mbere kigizwe n'abanyeshuri 102 bize amasomo y'umwuga wa gisirikare babifatanyije n'amasomo ya kaminuza y'u Rwanda bahesha impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Icyiciro cya kabiri kigizwe n'abanyeshuri 522 bize umwaka umwe amasomo ajyanye n'inyigisho z'umwuga wa gisirikare gusa. Iki cyiciro kigizwe n'abari basanzwe ari abasirikare bato 355 hamwe n'abari basanzwe ari abasivili 167 basanze bafite icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashuri atandukanye. Ni mu gihe icyiciro cya gatatu kigizwe n'abasirikare 33 barangije amasomo ya gisirikare mu bihugu by'inshuti n'u Rwanda. Aba bose bakaba barahiriye hamwe imbere ya Perezida wa Repubulika mbere yo gutangira akazi nk'uko amategeko abiteganya. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa ko wahoze ari minisitiri ashinjwa kwica umugore ukomoka muri Madagascar. Kuri iki cyumweru tariki ya 14 Mata mwaka wa 2024, ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwataye muri yombi wahoze ari minisitiri wungirije wa hydrocarbures ku butegetsi bwa Joseph Kabila, Musa Mondo, ukurikiranyweho kwica umugore ukomoka muri Madagascar. Nk'uko amakuru menshi abishimangira, uyu muyobozi ukiri muto mu ishyaka ry'abaturage riharanira kwiyubaka na demokarasi PPRD yakubise bunyamaswa umugore we wapfiriye mu bitaro azize ibikomere. Musa Mondo kugeza ubu ari mu maboko ya polisi mu gihe ategereje gushyikirizwa umucamanza ngo aburanishwe icyaha cye gikomeye akurikiranyweho nk'uko bitangazwa na mediacongo.net. Aramutswa hamwe n'icyaha, Musa Mondo ashobora guhanishwa igihano kiruta ibindi kubera ubwicanyi bwagambiriwe. Reka dukomeze amakuru yacu kuri iyi nkuru ivuga intambara hagati ya Israel na Iran iri gusatirwa, hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zifite ubwoba. Mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 13 Mata umwaka wa 2024, Israel yatunguwe n'ibitero simusiga by'indege zitagira abapilote n'ibisasu byoherejwe na Iran mu kwihimura ku gitero giherutse kugabwa kuri ambasade ya Iran muri Syria cyahitanye abasirikare bakuru 7 ba Iran. Ibitero bya Iran kuri Israel byari bimaze iminsi bihwihwiswa, ariko ntabwo byari byitezwe ko Iran ishobora kohereza indege n'ibisasu bivuye ku butaka bwayo. Israel yatangaje ko nibura drone n'ibisasu biri hagati ya 300 na 500 ari byo byoherejwe muri Israel, nubwo inzego z'ubwirinzi bw'ikirere za Israel ku bufatanye n'inkunga y'ibihugu by'Ubwongereza, Amerika n'Ubufaransa zabashije kubishwanyaguriza mu kirere ku kigero cya 99%. Israel na Amerika babifashe nk'intsinzi kuba nta byinshi byangijwe, ariko abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko ishobora kuba intangiriro y'indi ntambara yaguye mu burasirazuba bwo hagati. Ngendi Jocelyn Uwizeyimana mbashimiye uburyo mukomeje kudukurikirana no kureba amakuru yacu agiye agezweho, bashishikariza gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo menye amakuru muba mushaka, kandi nkomeze kuba nabagezaho amakuru. Mushobora kunyandikira ukambwira uti nkeneye ko muzajya mutubwira amakuru runaka
runaka gutya kuri iyi ngingo. Mugire amahoro kandi ndabashimiye.